Zirikindeng tauna lo JJM scheme chun cheder jok rar tum long chora lang si ki jun chingnu ching thinang lo. Lang tuk timung pen rinma terang pi asopo akleng Dr. Longmindar timung methang LRS Diagnostics and Clinic kimi kang pupong. Bolang so hawa rong trok sia rong arar tumaphan rohiring ti kerap ke pajir down. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukiso akiso pen kijok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai. Ke neli king phugacho rok la pen ke kikang nelir king da kikang samela mar jibon kijun pen amar kang ta medet king phugiso ta medet anta chumepik pen ke akidok akitu ta kai ke chun esa non ke chun amane like la mar jibon kijun pen akime ang thek chi thek long la pen la saduai ke mepi mane kisua tundu sita la saduai chunam dun monang ne chun la saduai kijun pen kisu medat lo ketika duga betum ta chumun tha themani la aprang la so kisu ya thu kisu punon ni thang kisu punon la gastric la haire mo kisu anta la saduai kijun pen ma se medat lo kapre duai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang thek long da ma KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjupunitha. Kilometer isi do kayadim longchor alang pensi rong trok bak arar la pen zirikindeng ke do officer satum anta chinglu chingthi kijun alang chosok damsi hem an chowan nang akisum kipho. KarbiAnglong Thomas Council PhD tum humri damra ahokalam chipaklang tha. Lasom se phirangke tumaphan kilang selet nai kangton kang thi ponver bangphu Assam Minister in charge Jayanta Mala Barwa alangli department lapu anamo ke bangvi polam the ke lazirkindeng iroya hithia lo mat ke kimtan PHE JJM scheme pensi minister in charge adyang turke than petlo Amreng MSC constituency mate Amreng Aviabong zirkindeng municipal board alo amat raratum ki juna langke pinang anakisung chitong nang tilo Bangso alam la ke zirkindeng phangchua rong arar tumsi nilitum ka humri da mahut nang chithandun lo ahok hadak PHE JJM alangke rap aphan ani wangta pivoy bonta bangso alang ke junlong ke hemhum kep krehini amun tumsi long chot pusi pachini ladak rong mangke zirkindeng no zirkindeng rong harong pusi chitang he ne ke kita pat rong harong da tulo tame Dapat bangai so karigang bura bangai pangsior orang. junalang ka pacing kira dak lo ma non marke nahok ta widet pesi ala pangsior orang bangke daksi singli singti kijun la angkon lang akamane daksi sulilap lo ya angkon ka. Don kon bag dolo dak lang kosok dak Twitter ke angkon don tharu isige susinangin da. Non nang itu marong dak JJM scheme nang lele ma. Non marke Abidar lo non marke nang lililang kami mo iprang bang bangke sono nila bang puno sila lo bonstan non marke ladak babang so lang si non marke jun bom lo ayak tum ke distance ke 500 meter katan 1 kilometer lason tadu katan ayak tum ke tebok het tadu ya mesti me kahilo 1 kilometer lan an tadu ningkreng barla ta dak lang lo ningkreng barla kon dak lo lage baru usol ya dah baru usol dah baru malam Keroni pen mohanteron KarbiAnglongLIVE. Langtuk timung pen Rina terang piasupo akleng Dr. Longmindar timung methang LRS Diagnostics and Clinic akimi khuli ponsi Bokajan Municipal Board Chairman Sardili Bay arideng pen LRS Diagnostic and Clinic akimi kang pupon. Lasom si National Highway thongke prasir ke pen mitar pharo pho anbak ka helo Bokajan Police Station adum dumukhia Bokajan along Dr. Longmindar timung pen LRS Diagnostic and Clinic akimi kangpu
Aduntu bukajana havar aphan isi birta ki me mate tibok het kiso kachilang dim kang pupon theke Dr. Longminder timung aphan churu pajer kinang sot. Atheki ladak kiso kachilang aphan misen avarsai piponji. Blood test, ultrasound, x-ray, ECG an parta kapre ka phanta chisik dangpon bom lupusi alang lipen phirang kiatum karjo hut nang pachini dun. Bangso klinik kang pupon lake Jasimet Karbi Anglong pen ang tan kiso kachilang dam kasiksak do an pen isi ki jogwan ja phan pumatha dam si kang pupon lo. Kiso kachilang ahem kahungri dam nang jia por lake ada por phai nerke pen aju por phai nerke pusi Dr. Longminder timu pen pachini pon. 1st July 2025 laga pini World's Doctors Day lo pini laso ani si pini pangdenun pensin pini dak bukajanang kanglong la diagnostic center made la pen clinic pini kang pupon lo dak ditum bukajan municipal board chairman ke hai certainly be alang li tanang chton si pita care tanang nang thanulo laso diagnostic center ke dak adungrai kapre hospital long do mene stamini tumta ansu se muni tuman kirap isikipi mate mithangda business penda matha damno te matha damlo one step main aim bang ke la public tuman pilo health care facility mate pilo reliable reports, blood tests, lahai ECG puno lahai isi reliable isi quality kidopen isi lahai report ki PUNG phansi tum la chongpudam lo si pini nilphan dak naga hang iglo LRS diagnostics clinical long je pini inauguration do puse Dr. Longminder alangli na hang lo ladak inauguration kuri nai pusi pini kuri laso teng ben nili ingpupon la puthakta ilitum dak bukajan long isi mesenason thek ponlong lo aprang kathek longpon ge ilitum lahai test ans tami ilitum dimapur tifu dam nai non ke ilitum lahai ta dam nang lo dagamat long lok lo lasi pini ke akhi mayor ni bisinili matha dam lo je bukajan arat itum laso facility daklong pusi Pindola location phenna bang ke la son hilo dak iltum bukajan thana dung la Dumukhia road along sido la ke bukajan municipal board under sido la si la konsi toiklo Sangti dipen project terang KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko rapon ilip MBC constituency ke parlo borlang so havar rong troksia rong aphan rohiring ti alang likhi mate alang lika chongda chotpen musuri mate chitimalan adon tin ipak kirap ki bajer down Lason si borlang so havar rong troksi arong adon napen aphai lake suri ke thomra don pho do alang lila puan stami kabur i pen chitimalan kiron pondong ke kumania long pen political party long pen ali ka chu en laputa kali alang li ka chom dat chot pen si anong kimi akar i la pen alang li ami hang ki thek vek ke borlang so hawar long si ma hang ki thek asar buramen bilison ti karitang ruhila rong hang pi alang li tuma supolo la pen korte bangpli angjer tawe non alang li tum ki do bom la ke di phorong su pi si ke do tangte alang li la pu an aning ki mia bangphu ason si rar tumta kar i pusi kachithan pon na pen labang so sailong nang chitong dun rohit ingti jiten tiso forester raphal terang angsong dekhe promson terang davidson killing alang litum aphan karbia puho pen archuponlo la pen pinang an kithi kiding tum labang so melong nang chitong dun pen me rd nang pidun alang li pen pinang an arong akirap ki pidun long pen arong asar dum pen klardak pen chithan pon la pen la pusona kirap nang ron ponlo pen pi kar om mate blanket sitame hinang ron pondo la pena mundu litin la pena duvan tin sitame aning kanbang sitame asap ke elang li dohorom alam chipu pe pin pen rat aning ke pangsam sai kimisen pen kiwang jilang por hut an sitame kimisen pen akimang sai an ki pachun pondong japan rong
asar pen danglok kachetong arat an alang liphan aning kang sam pen arnam hirjumi hang pipono kidung dara bang phubang phia tumke lapu anwet kilong kicholong stami ning kang sam lok la pen lason akachira pon thek hendo arnam teng lu pusi chithan po Teron pi bolang so asa teron arong bitu maphan pini bolang so basa teron arong data phan kalilo bolang so area phan alang phan rohit pisa alang di tani bitu so rohit tani choro rian e alang phan suri pen arong phani kang sam tani bitu solo himpen tani choro lo alang ni pani le tum bolang so iria arong han don mekar han ni tum han alang di ningki me pen nang kamatha pen aninga klong pen ni tum hat alang ni jungjung politiker along kali pen alang di nina jungjung atangka pen alang di tum bolang so iria han edon mekar edon ipa musuri nang keron nang kipi apor alang li ni tong phan chitim pen lahai ke chek pen ke so ke long di pen lahai ke so pen ke long pen chipajok di long di phan ke somar pen ni sen pen ke do long di phan chipajok di phan alang li ni tong phan nang keron nang som suri nang kipi pen alang li sa roiting pi phan tami ni tong sorry pen tami ro lo si milimen purong kipi nili rong basa teron arong nili lamthe kithanam ji lahendo nili tum bolang so ahavar rong proxy an do lasi nili tum rong proxy an aphan rohit intisar alang li nili tum aphan inglong ahavar aphan stane chitim pen chapajok ji aphan musuri nili tum phan don mekar idon ipak nang pilo lasi alang li nili tum phan nang gon kon thek pen akan jing so thek pen ning aklong pen alang li jungjung pen tangka kilong pen nili tum phan nang ki piepot nili tum mohila ahin pen stame alang li phan churo lo la pen alang li pini le musuri nang karon le pas la pukali lo nili tum bolang so area phan alang li tinang an kerap nang ki pidolo alang li nang kerap chei nili ka thek dun long ke alang li sang hello nang ki picheng lo la pen adun thu stame nili tum phan ning kreng hot apor stame kichung kan sam la son du adu do boyji polang li ke matha pena jo inglong ha war ke anutin chilong e thek the ke matha pena jo alang li kidu na ke matha nang kang hon pena jo alang li lengke stame edon mi kara phan ipak pak alang li nang pisi nili tum phan nang pachetang krai pena kilo nili tum chi long lo la parta non barikha por stame chitim du o pusi alang li matha lo mani chitim ke check pan ta ki solong the song alang li matha lo la sila hai ki so pen ki jog dia pa sumar la pen nili tum hem sin samar ring lo Koilamati pen Samsung ti KarbiAnglongLIVE Central Sarkar pen det piadang ki do anarara tu mission alang jundong nang ji pura jal jivan mission scheme in puderapi KarbiAnglong alus tami PHESI kamalong pen ki ongdung contractor tum JJM scheme along pen ki ongdung contractor tum kidam tang surihni ra inkorai sianing kan hut pen pang cheng dunun tilo Bangso phi ke tamtang surihni ra inkora planning kan hu jakhong ni phai player ni KarbiAnglong JJM contractor Association amahang pathek ponsi PHESI hemalong ki doan JJM contractor tum asona kisung ki doan setame nang chisong pon bomsi wang bomdo bonta bangso contractor association setame mithang sai hemdu nang jipura ki damtang jakhong ni phai siani rongkhelana long ki do Biren Teron Memorial Market Complex along sai hem in pupanlo JJM Contractor Association amai phu raching lenga hinpen kangpu pon bangso mailong dunmai phu Bhowel Singh Milik Kongchunbang Kamal Singh Taro Rap Chunbang Waisong Tirang Dihin Rimbang Susana Milik pi pendanglo Bidisar Chandra Ingleng Bidisar Alok Chaturvedi pendanglo ki ongdung JJM Contractor tum chitong dununti Bangso sai hem kangpu hu JJM Contractor Association amai phu rach ingleng pen kaning je pona tengke nil tum sarkar ke mang har ghar jalpu ateng pensi PHESI kamatuma phaniri tuma hin pen sitami chirap chitu dunlo
bonta nilitum ki damtang chiklojon troxi malompen JJM contractor bilong lepin bontar nilitum chisong ponsi kivangji pai pai chikloang bong bil nang pipo pusi lam chakabang nang chipilo pusi ning jepon nilitum JJM contractor tum pinang an akisung dolo athe mithang asailo pu nilitum chimatha ponsi bengalong kichoram penstame cyclem pondo lapen kumar tumabangke kapre galong tangka choram penstame JJM asai amu klem pondo lasinil tumta PHESI kam lapen sorkar tumalong stame chirap tum bomlo lasin nona bangke nilitum KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan chotsi ningthelo pusi pupondo athi alang lipana jog di phurong so pialong ta pinang an kaching thur wanlo lasinil tum JJM contractor tuma phanstami CM Rong hang pena jogsi bill steamer nang pipon vek popusi JJM Contractor Association akong chunbang Kamal Singh Taro pen aning kachithi alam thi sai hem kang polong pen ningje pong itu payment phanbang sabsu tangkanang api phan katoran de koklo government pen abangsi api bang kam nang bon cheklo asopet na api nili tuma bang tangka phan isi katora dam ba kilong nai athe kadoi tum tami lun chen cho sikam claim lo komane banganani choram chatan sikam claim lo asopan isi katora dam hipik an khangyang lo api nili tum CM saraphan nili tum si memoran phonam lo lapanarang listening pat hepon lo denang litum payment long da prangpo labangki chohong chano atherang lipaning chethipik the litum CM ba Dr. Tuliram Rong hang alang li sai ki claim mepik difulong same litum sililiro tum thegam lo tawara phanstame balang li kaching thura war sai tame claim tanglo lepenan kam claim lo labang le kadoi tame litum theglong lo stame lang phanabang same nilitum phan same litum memoran thonam pen je nilitum contractor along same nang cherap chetudun tha la pen nilitum phan si aja kong rang sonang pidun tha আজি আমি আমার কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন হই আমি বীরেন্দ্রন মেমোরিয়াল কমপ্লেক্সত আমাৰ কন্ট্রাক্টৰ সকলৰ সৈতে একেলগে আমি বহিবলৈ ঠাই দুখৰ পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত আজি আমাৰ অফিসটো উদ্বোধন কৰা হৈছে আৰু আমি করণীয় কামবিলাক এনেকুৱা আছে যে KarbiAnglong টিম KarbiAnglong আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ছাৰে যেনেকুৱা আমাৰ KarbiAnglong ৰাইজৰ কাৰণে ডেভেলপ কৰি বুলি তেখেতে গঠন কৰা হৈছিল এই গঠন কৰাৰ হেতু আমি তেখেতৰ সহায় সহযোগিতা তাৰমানে তেখেতক সৈতে আমি আলাপ আলোচনা কৰি পেলাই আমি যেটো কন্ট্রাক্টৰ এসোসিয়েশন আমি করণীয় কামবিলাক তেখেতক সহায় কৰা হিচাপে আমি প্ৰত্যেকটো গাঁৱৰ নিউজ ৰিপোৰ্ট KarbiAnglongLIVE Pini dabo birta kala pansi kang ton poniglo kartong